Ibandla likaKristu ivangeli lanamhlanje likhuluma ngokuphela komhlaba ngezinto zokugcina ezaziwa ebandleni ngokuthi i-eschatology, lapho kukhulunywa khona ngokuhlulela ekugcineni komhlaba, ukuhlulela okusimele sonke ukuze sikwazi ukuba singene embusweni kaNkulunkulu noma siye esihlanzweni ngelinye ilanga singene embusweni kaNkulunkulu noma silahlwe okuphela emlilweni kaSathane. Umbuso ke kaNkulunkulu noma umbuso wezulu uJesu namhlanje wenza isilinganiso ezintathu: isilinganiso sokutshala kanjalo nokhula, isilinganiso sikaMastadi kanye nesilinganiso sikaflawa. Kulezi zinto zontathu kukhona mhlambe esingakuthatha esingakhuluma ngakho. Sonke siyazi ukuthi yokuqala uma ufaka imbewu uyifaka emhlabathini ugqiba, kithi kunjalo. Imbewu iba semhlabathini, asiyiboni iqhuma, sibona ngoba isikhula. Iyisti uyifaka kuflawa, ayibonakali, ibonakala isenze njani? Isikhukhumalisa. Kulesi sibonelo uJesu asenzayo kukhuluma mhlambe nami nawe ukuthi okokuqala sibheke ukuthi uNkulunkulu nokholo lwethu lusifundisa ukuthi uNkulunkulu usebenza emfihlakalweni, uNkulunkulu usebenza ekusithekeni, uNkulunkulu usebenza ekuthuleni lapho kungabonakali khona, kepha sizwa sibona amandla akhe. uNkulunkulu akayena umuntu onomsindo, akayena umuntu ofuna ukubukwa, akayena umuntu ofuna ukubonakala, kepha usebenza ekuthuleni emfihlakalweni lena asembulela yona nsuku zonke. Okuyisifundo sami nawe ukuthi mhlambe nathi siyayidinga lenkonzo, inkonzo yokusebenza ekuthuleni, inkonzo yokusebenza emfihlakalweni, ngoba lo uNkulunkulu lokho asifundisa kona kunamandla ukuthi angasiyisa ngakho ezulwini. Ngoba mhlambe sesiphila emhlabeni lapho siphila nabantu abafuna ukubukwa mebenza something, lapho siphila khona nabantu ekufanele babonakale mebenza something, siphila nabantu abafanele ukuthi sibakhonze uma benza something. Uma nake nangababonga nisenkingeni enkulu, uma nangakabancoma nisenkingeni enkulu, ngoba lokhu abakwenzayo bakwenzela ukuthi kwesinye isikhathi mangibonakala amandla abo. Yilokhu ke namhlanje esibizelwa kona ukuthi make sibuyele lapha, nike nimbone umuntu ekhaya kakhulu lovuke esidingelwe sonke egcekeni masevuke yakhushuza aklini igceke lonke, nike nimbone umsinda wakhaya masenza lo msebenzi nangendlela angangeneki ngayo. Uthi mengabe bekibhakede lakhe lombhobha lana ungasama ukudlula ufile. Sona uNkulunkulu wethu sibizela kuba masi-adopthe le nkonzo, ngoba uNkulunkulu ungukuthula. He speaks in silence and he works emfihlakalweni which is hidden, but every day God reveals himself to us. Thina kwethu ukuthi silalele ukuthi inkosi ufunani ngami. Uma leyo nkonzo besingayibamba siyibuyisele empilweni zethu, sike sifunde ukwenza izinto singasenzeli ukubonakala, ukuthi imisebenzi yethu kungabi thina ukuthi ubonile ukuthi ngenzeni, ubonile ukuthi ngenzeni, ibonile yangu begqoka ofata lathi ngwayimina lela shethi. Asike senze ukuthi kuba abantu abathi siyayibona imisebenzi yakho, hayi wena ukuthi ukhulume ngayo. Ngoba ngelinye ilanga abaningi bethu every day basebenzela ukuthi bafuna ukunconywa. Uma usunconywa ngake emhlabeni sikephi isidingo sokuthi uNkulunkulu anconywe? So nemfihlakalo uNkulunkulu asifundisa yona ukuthi asike sizame, yes sikhuni kodwa sike sizame.
Okwesibili esikufundayo ukuthi uma ngabe lembewu ifakwe enhlabathini, it is lost in the soil. Uma ngabe uyeast ufaka kulo flour, it is lost kulo flour. Angazi ngayibeka kanjani. But uNkulunkulu uyasibiza kuba masilahleke emsebenzini wakhe. Let us be lost kwisivuno sakhe, asilahleke emsebenzini wakhe kungabonakali thina kubonakalela. Iningi lethu bengabe lenza izinto senzela ukuthi kubonakale mina. We are not called ukuthi sikhombise abantu thina, sibizela ukuba sikhombise abantu uJesu. Yilabo abantu beyakhona ngoba bengibabizela kumina, mase ngwile wena uzokwenzakalani ngawe. Sona uNkulunkulu uyasifundisa ukuthi masikwazi ukuthi senze imisebenzi ezogqamisa ubuso baNkulunkulu, hayi kuba gqame thina namakhono ethu namandla ethu, ngoba konke lokho esiyikho, konke lokho esinakho sikuthole kuyena, kuyabuyela kuyena. Okwesithathu uNkulunkulu asifundisa kona isineke. Uthatha isikhathi imbewu uyifake namhlanje iqhume namhlanje. Uyeast awufaki manje kubile manje. It takes time. So uNkulunkulu uyasifundisa ukuthi let us be patient. uNkulunkulu unesineke ngathi ubona uNkulunkulu unesineke kangakanani ngathi. How many times uNkulunkulu umona kodwa nelibe kuthethelela? How many times uNkulunkulu ekulindile esihlale sokuvuma ukuthi awukungene phela nawe kade abantu babengena awukuzoshintsha nawe, but nangani la usucabanga khona ungene yokwamukela nakhona. uNkulunkulu unesineke nathi, but thina sinaso isineke ngabazalwane bethu. Just because wena namhlanje usumbonile uJesu, akungilike nami ithuba ngimbone uJesu. Ngoba wena namhlanje usuyakwazi lokhu ukuthi ku-wrong, akunginike isikhathi nami ukuthi ngize ngibuyele endleleni kuyiyo. uNkulunkulu uyasifundisa isineke. Asisifunde isineke sokubekezelelana. Ngokuqhuzuka kwami okuncane semele ungihlulele kangakanani. Ngesono sami nje sodwa sekumele wena ungilahle ngaphandle na. Isineke simele sibe namakuzana emakhaya kubantwana bethu. Abanye benu namabhubesi namhlanje kodwa nangingake nahlupha. But namhlanje namabhubesi enganeni zenu yesicorrecteni. Kodwa nani niyakhumbula mhlupha. Nawubona umnyango oyendleleni eright. Bafundiseni kodwa futhi nibekezele ngoba uNkulunkulu uyasibekezelela. Namhlanje uzophuma lana ucwebile, uzovuka kusasa usuyisoni. Yethu uNkulunkulu kube kunika amathuba. Ukube wena Nkosi ungakhulunkule izono zethu bekuyasinda bani na. Ngoba kuwena utholakala isihe nesihawu. Sona le nkonzo yanamhlanje leli ivangeli isifundisa lezi zinto ezibalulekile. Kodwa ngifuna ukuhlala kakhulu kulesi silinganiso uJesu asenzayo salana kwafika yena wahlanyela imbewu enhle, kwafika uSathane wafakani ukhula. Lolu khula ekukhulunywa ngayo sometimes i-translation ayibeki kahle. Kukhulunywa ngesitshalo ngasisesha nina namafoni sibizwa ngokuthi idanele. Lesi sitshalo lesi sifana exactly njengamabele. Kodwa amabele ngesingisi ngithi yini lokho sokambini. Akithi right ngithi sokamba. Bona lokho ke sonke sesithola isithombe. Kucishe kufane mekusakuncane lo danele nalesokamba. So wena ungaba nephuthu ukuthi uthi ufuna ukususa lolukhula, masususa nani nalamabele lesokamba. So yingakho uJesu ebanika lesi silinganiso. Lezi zinto zombili, lokho kunye kuyasiza kuba imvubelo, kodwa lokho kunye uma ukudla kuphendwa kube ushevu ngisho ngakubulala. Kusho ukuthini na? Kuthina sonke evil and good coexist. Kuthina khona okuhle khona okubi. uNkulunkulu wasidala sibahle kodwa wafika noSathane wazofakani okubi. Okwethu ukuthi sizame ukuthi ugqame okuhle sisuppress njani okubi. Nali ibizo lethu sonke. Ngoba iyona lento ukuthi ngelinye ilanga mesifuna ukungena ezulwini siyongena hayi ngoba besibahle nje. Bekukhona nokubi kodwa sazama ukulwa nakho. Ikona kuyesingenisa ezulwini. So sonke sibiziwe ukuba sibheke okuhle kubantu singakunako kubi. Yazi abantu ungenza into eziwu10 ezinhle, kodwa bona bazohlala nje kulokho kugodwa kubi.
babambelele kuko futhi kuze kube bayafa. uNkulunkulu usibizela ukuthi siyibheke ukuthi thina sonke khona okuhle khona okubi nakuwena khona okuhle nokubi kuphila ndawonye thina kwethu ukuthi sisebenzise lokho okuhle ngoba kwesinye isikhathi uma ngabe sithi siza sizodila nokubi sigcina sesicindezela nokuhle ukuthi iminyaka emingaka ngenzo okuhle kodwa wena ubona okubi okugodwa nawe sesilimaza nalokho njani okuhle bekukhona. Asike zame bazalwane ukuthi sibekezelelane singabheki lamabala uNkulunkulu akabheki ubheka lokho okuhle okukodwa kwenza kahle. Yingakho nesigebengu esiphambanweni sasho ngomzuzu ogcina ukuthi uzungikhumbula wasenzani wasibeka ezulwini. Abanye bethu bayakhohlwa ngifuna ukusho lento ngizoyiphinda kabili. Just because you are on the good side does not necessarily make you good. Cela ukuyiphinda leyo nto. Just because you are on the good side does not necessarily make you good. And abanye bethu babone ngabe mhlawumbe ukuthi basesayidini eligude bacabanga ukuthi nathi siyababona ukuthi bagude. No, akunjalo bazalwane. Yizo lezoni mesila esontweni asizile ngoba sibahle sikuzwelana ngoba sibabi kodwa sifuna ukuba bahle. Simele sikwazi lokho kunoma ubani esimbonayo okulendlu nongaphandle ukuthi sobabili sinobuhle nobubi. Mhlawumbe abanye benu bake bayizwa le ndaba emfishane ukuthi kwakunomdwebi. Lo mdwebi lona wayidumile wafisa ukudweba umfanekiso weLast Supper. Niyasazi yonke ithi Last Supper sinayo ngisho emakhaya. Waqala wadweba abafundi bokuqala wadweba. Mase kufika kuJesu wasethi ngifuna umuntu ozohluka njena ozoba insizwa enhle ezomela uJesu. Engizothi mengibukela kuyona wonke umuntu obuka lesithombe athi nangu uJesu. Wahamba idolobhe lonke ifuna lensizwa enhle. Kuthe esehlele restaurant kweza uweta laphana. Wathi mayivusa amehlo ibuka lensizwa wathi nangu uJesu. Wayithatha lensizwa wagoduka nayo. Wabuka kuyona wadweba uJesu. Wayeseqhubeka nabafundi uthe maseqhubeka wasethi ayingeke kumele ngithole uJudas kumele ngifune insizwa yembili ezoba uJudas. Wabheka lonke idolobha kamtholi uJudas. Kwahamba iminyaka wazophela iminyaka emihlanu ngamtholi uJudas. Esekhohliwe na umfanekiso wakhe uthe mehambela ngelinye ilanga wahlangana nensizwa beyikhipha ethaveni engafuni ugoduka idakwe bayiphosa phansi wathi nangu uJudas wakhe. Wayithatha lensizwa wagoduka nayo wamdweba uJudas wakhe wayinika ilokhu indawo yokulala yalala. Ekuseni insizwa yavuka yabuka lo mfanekiso naye mevuka ufica lensizwa yakhala. Uma ibuka ikhala lensizwa yasho ukuthi eshuthi nomfanekiso umthintile waseyabuza ukuthi yini oyithanda ngalo mfanekiso wakhe. Wathi ukuthi ngiyabuka namhlanje ukuthi yimi lo uJudas. Usukhohliwe ukuthi kwakuyimina lo waye uJesu ngalesa sikhathi.